mwanju muliri nande tigangwaria ni asemesa ya mangana maya ye Chinsa Ikomi andonsi asoberede hindu mayana ali agendete gwate kaime na isiko ya Gusii kero jaragire Chinsa Ikomi chiabono marogoba no gosemerikwana ni gwendete gutwara litiko liago lia chumaine ligi ya ekadoro chikori kumba ekaro jigochi kumba bono marogo nindoje na omorai bwo mabwasimioro moja wa ni Kenya Raila Odinga nigobona kwanire ni jumba chubura lya sathibiru na inseteyo inseye ryoba egokinia ebirengo byobugima asengenje yogo sangireria ebango nigaya kwana ya nenekera kwana ni jumba chubura lya litiko lya lero boigo nigatheru na ogosunyuntwa kwa bantu asensemo ya Nyanza anene asensemo ya Ruo Nyanza nigo ya rengete egesaku ekemo asensemo eyo boigo asensemeri ya West Pokot na rigo Marakwet nigo mwasiri boboreni boimba kidoro kindiki abendete kure tindigo chia saba saga ni nabayibetugo enseme boiga ba Kenya nibo endete kure birengera byabo igoro yoko teneni wago kurobekana aburitiko liangie yekorekana nabande nigo barenge tayale mono kurobekana litiko liangie kulende niga maandamana ayo atenetiwe no mubuli bwa simiuro moja wa Kenya Boyo moyo manene ni gogendreta segeti kya Gusii Stadium ase timu ya Shabana turibobe egendrete umurubiri oye asumurwe Kenya menyagande na homecoming sumugabana bwe county ya Kisii Simba Baurarate aromugani manene kati ya Braibande bare ase ege sumusangano ya segeti kya Gusii Stadium elinde ayumurigito na arembara segeti ekiba chutumanyia mange bonagendrete gwateka ase ensemenyura ne timu ya Shabana nigo ya korabu ya ase keminano kia National Super League asebono ya soa ase ligi ya Kenya esiso nigo chaka igormono nigo Shabana irbobe ayungati yana kwareganira ase mugasobo niga kogote ina obenanche goikomwere kadugwade na Auta kurwa sensemeri umundu wemanyererio abigari nyancha mahina kimna gocheira serio ya mone chibicha bunabotamberiane Brighton Makori Kupatikana bono nogo teneni wago kurobekana bwangina omubuli bwa simiolo moja wa ni Kenya kupatikana anomuraibo mobu Raila Odinga nyarde gakoralia igoro kupatikana no roboti batumetuja sinyomba chubrali niga ba Kenya obagendete kure birengere byabo asebono bateruna narali baganetie elinde na barumba agenda asokurobekana anekrobateruna nigo bogima bogendete kuba suguma nandi nigo baendete kwehagerie kemba andonse sebale kubatkana nebirengo byobwe bigendete gokina bagukwana nkuru asensemo yogembo teturego kibanyarire bagukwana Jengendo ndatebe ekara bagambire bayigwana ni maandamano tutagete maandamano atukonya kora asengenjo yogo taigwana kwa bano ndo ekara binto bya kibure ngitogo korera maandamano kabiko kya na ndi twa akiba mera na bakwana na ndi gotwa atiganira magana into kunya gutokore asengenje gende tutagete ndagera twanyori amagute tomiete tugobeka 200 tokonyora kende in fact omugambio itorutonye ndiye igwe biroro byeito no omugambio ito Raila yo bare gocho obwamo elinde bakwanire igoro ye taxes ya bigete kirigoro bakwane na kibago soro kwa mangana ya taxes baire obugima bwira no intwa gote basomwa yutoruko tiga baikaranse na Raila baigwane batokerie ibintu batokerie amaguta para yato sinye etogo tiga chipiro pito chikoiwa intwe birero byeito baikaranse baigwane batokerie amafuta togenderere gas ya maandamano agosaria ibintu ebingi intu no murembe totaete ogenderere intu nabo togosaba igo president yeito baigwane batoletera omurembe maandamano tari gokonya maandamano agosaria ebingi chenare goteba maandamano gakiti yagenderere yangende no embono na igure bobekera teba nganto baise kuandamana gakiti manto sengo kura ake maandamano agenderere twachandikire obogima Raila kiongozi yaito baba toto tigana otore maga yago Basenseme yogembo nigotokanda wikase county ya Nyamira Waigo tonyore birengererio byaba Nyamira abarongo kibago kwana igoro yokurobekana okubono gwatangetwe litikoria ngiko sikwara getuguna ngo chikobo na mabwasimio ra umoja ambina ba maandamana ingako barakini Raila bunanya sukiri motu ngosaba to mbare sabantu bari ba sirete kurumaiga iga arafa after 30 abeke lituko chako kwandra na maandamano na injera kiora nyare ko tatebinga no nyare ko kora emeti nyitu akwata ya isanire
goikera ase twaikire ntorigoti kwa maandamano nigo togenderete anya biashara aba ibinto biasarikire Kenya ibinto bya mentire amagori obusi bwa mentire kere gento kya mentire chigari para cha mentire bono kere gento giasarikire bone tware goteba amandamano tigagenderere mpaka ebinto byagura amagori ncho bugima bwakongire nkoende kondo nkoe gusingi 150 ngeri goisana kende ase igo nduo tokwandamana egere umurai aiwe birero byaito sengenjo yo uita abantu banyasaye naende bono barabumba bwate bunduki ndunto bwate bunduki nyasaye orarore ng'angiago gwakorera Ibono ni birengereri bya Bakenya bagendete ko ruguru yogoteneri gukorobekana buritiko lyangi kato tigarete ase county yo ya Nyamira ni gotugusuka wikase wodi ya Kemera ase bona bamenyi benseme yo bago kerege tambogero kyo MC bwenseme yo James Matinga ase nerateruna nigacha kirobo korali bo kwene kwene magendero kokorekanale senseme siritukolero ase kenyero Kenya kigogi nigobona cha kirio muroberi bwa maje ayateruna ngati yemeroberi abegete ya magendero ase wodi ya Kemera yigotoka ase bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira anendete gwakera serikali yaito ya Nyamira ngambu ya mono ase ngenjo chi promise twarwete korwa 2013 2014 2015 yakara twajite kuigore nyagitarie na rio twakwaneta mo na omugabano orengo de late Nyagarama agato promise na tokaigwana nanga na tobekera mache ga ase ngenjo nyariko nyarikana tobeke nyagitari etabwati amache na njero mogoko no monene nga amacha ya kurunyaka nyachagete anga 2015 abeire mpaka muna bono naande nazite konya kora na konya igora ase ritukuria rero igaba na inji banya kegogi asa mangana ya tu abatebeti nganto bakorera magendero naande tu akorire gasi yeye tu abarete ira mache ga ngakimogoteba mbuya mono intwe otogo kore gasi kuringana na tu abatebeti naande ndotagete ko banainwe nenya gitari yeye muna mwara twaita ime ntwara nitakeire ebekerwe ebinto bya maternity ngokwanana no mugwasiri nane toje tobeke buya amachaya momanyete ni igara ya community amone nyagitari egento murakore no koyarinda bokongu asengenjo murocha ase twaya rusiri ngare abanda babanya kigogi igo bagochia amacha atambe bande bakogenda paka nyabiche biya abande bagenda paka mate nebitiro biroro nabangi na muroche rero munoro kongorwa abeire mutagire monore chingaki cho gwekorera taringa jinga kugire jinyinge choko genda koreta amache nandike konyarekana nto tomente chitangi tomente na machande totagete toyabeke kire yoski konyarekana amachana bakogenda mpaka mugonjoro amachana bakogenda mpaka riombati agende mpaka mukorongos asengenjo kulingana ne capacity ya amacha yo munjine na batebi na baisaine akobakonya ase binyore bibyonsi bya moitunya yonenyera manta tembagire Wakenya pamoja sako ni gobono ya jakirie njera yekerero usimegada na digital asinjere ya moyo jigo ikera ababwatani besako yoka okwana aburitukuri anene keroba chagetyo muroberio yumotende monene bwesake yo isaka umwenga nigaene kiribuneke na kigatambugiro bayirire nabarabugosoa asinjera yekerero erigo ikera ababwatani bonsi besake yo isako iko na members wengi sana ni zaidi ya 1123 na hawa wakati wa malipo wanapata malipo yao wakati wanalipwa mambo ya chai mambo ya kahawa huwa wanajazana kwa banking halls zetu sana ndio tukaamua hii tutafute njia ambayo tutaweza wafanyia ndio kazi ikuwe rahisi ndio sababu tuka come up na hii mobile banking ambayo sasa members itakuwa rahisi kwao kutolea pesa mahali popote wako hata loan wakitaka advance ya kuwasaidia huwa wanapata kupitia kwa simu yao. Ekero togosuka bosio timweri ya UDA nyaleke gochorwa sokora chingwana yimagadana by Patson team asensemeri ya UDA ni wero ya teruna baraboni go bare tayale monogo chaka chingwana ekero muburi bwa simioro moja waraje asemesa hiribanyara bago chaka chingwanicho. Tunakaribisha mapendekezo ya wanaharakati wengi ambao tumewaona wakizungumzia mambo ya keti pamoja
na kuzungumza na tuachane na mambo ya maandamano. Tumeona makanisa wakitoa mwito wa watu keti na kuzungumza. Tumeona pia wanaharakati mbalimbali SUPKEM na wengine wamejitokeza wakisema basi imetosha, haina faida yoyote maandamano, ni vizuri tuketi na tuzungumze kama viongozi tuweze kuelewana na kupeleka nchi yetu mbele. Ndio maana sisi kama wana team ya bipartisan ya Kenya Kwanza tunasema bado tuko tayari kwa yale mazungumzo. Bado tuko tayari na tunawaambia wenzetu pia wao waweze kufikiria kwamba Kenya ni kubwa kushinda kila mmoja na kushinda kila kitu. Waweze kuja ili tuweze kuketi na tuendeleze yale mazungumzo kwa ajili ya kusuluhisha changamoto ambazo zilizoko. Kuna mengi ambayo tulikuwa tumepangilia nigo baene kirigo sekotebya bakenya buna tari monto nde bwenzi oranyareka goswa ase kamati iyo ya bipartisan oyo kwana yo no mubunge utaraka George Murugora oyote abuna barabo buna etimu iyo nigo bachorire kuri ase bunge nande nigo barajiko irari barakwane uika se bunge no nyina omobwasi muro moja bogojikwanga ojase gikarego. Unfortunately, if you remember, this is a parliamentary committee. It's actually parliamentary with a little bit of marriage to being extra parliamentary, but we got recognition from Parliament itself. That is why Parliament plays a pivotal role. Unless there is some law that is going to guide us on how to bring in members who are not parliamentarians, we will have to take them in as stakeholders. And as stakeholders, they have almost equal rights as when they are members, because they will make their presentations, which presentations will be considered. But for now, this is a parliamentary process which falls under the laws established in Parliament, and a committee like this one, which is supposed to make a report to the House. The other committee, as we say, the difficulties on to whom it's going to make a report and whether that report is going to be implemented by Parliament. But again, we say omugavana we county ya Elgeyo Marakwet ni gavana Nyarire Gakobori abarai korwa somo bwasi mioro moja ni Kenya kwa muhali baga omurai bwense Dr. William Ruto koreta moncherero asense ya Kenya ka okwana asense moya Elgeyo Marakwet tukorero anekromo wasiri bobolindi bwimatara asense meyoni gobono omugavana oyo Wesley Rotich anyareka deabuna murai bwense ni gabeiro bisege kegeke atanyareka wikirani ali Kenya ganitigo ikirani korenda uchinkaki na baguchikoye kirani asabure omubwasi mioro moja kwa mwachinkaki echo. And I want to make this appeal to Azimio coalition. I want to request our former president, the fourth president, Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, Karua, Kalonzo. This country was taken to the dogs by the same people. This country was destroyed by the same people. Kalonzo has been in government entire life. Raila has been on, in and out of government, and the chief advisor of the last government who took us to the grave, who finished the economy of Kenya. Karua was in government for several years. And these problems that we have in Kenya originated from 1960s. Uhuru has been a president and he messed up Kenya totally, especially economically. And today, they want William Ruto to fix Kenya in less than 9 months. How can you fix a mess of 60 years in 9 months? We want to request them to give our president space wasaidie Kenya. Kenya ilikuwa mstuni. William Ruto ametuleta kwa highway. Tukafika highway, hii wakora want to take us back uko jangwani when we just wanted to take off. Mwasiri boborendi boime kidura kindiki ni agendere gusingira bune serikali wetira ewisara yoborendi boime ni yebetemero beriyo kwenagira ngokora barobosagani asensemo ya West Pokot Elgeyo Marakwet amanejinse majina gicha kiromo chando bubosagani gaya kwana ya keralenge asumo sangano oyo bare tamo ababwatani korwa asensemo ya West Pokot Elgeyo Marakwet asababoli babekobogesa kwensemo na korwani ubosagani. Nataka niseme ya kwamba tutaimarisha usalama
hapa, na wakora wote tutawashughulikia. Hii shida iko hapa ni ya wizi wa ng'ombe, na watu wengi wameleta mambo ya ukabila hapa, wakisema sijui Marakwet sijui ameiba ng'ombe ya Pokot, sijui Pokot ameiba ng'ombe sijui ya Tugen sijui ameiba ng'ombe ya nani. Hii ni mambo ya uhalifu, hakuna ukabila uko hapa. Nikiangalia hawa watoto wetu hawa watoto wamechanganyikana hawa. Kuna watoto wa Marakwet hapa, kuna watoto wa Pokot, na wanasoma pamoja, wanakaa pamoja. Nyinyi nikiwaangalia watu wazima walio hapa, wazazi wako hapa, watu wanaongea lugha ya Kipokot, watu wako hapa wanaongea lugha ya Kimarakwet. Na kwanza mimi nimeanza kushikashika kidogo kidogo, hii lugha yenu ni moja, is the same language. Hii mnasema hii kalia kwa Kimarakwet ni amani. Umuraibo mugwasi miuro moja wa Kenya Raila Odinga nigobona agendere komoche serikali ya Kenya Kwanza nene krateruna emechando Kenya bwate iliyogolioka na omugwasi miuro moja bware gosobisi tangi mechande iyo ya erika okwana litukura lero anene kranyara ka okwanira chinyomba chuburali gose International Press Association of East Africa's County ya Nairobi nigobona teruna yaya inseteta keiri kobe keraba Kenya ebangeregoro eyi yakiriye birengo by'ubugima asaba Kenya. Taxes, you are increasing the cost of living in the country. They are saying they're increasing taxes because they want to pay debts. And I say that there are other ways in which you can deal with the debt issue, debt crisis, other than just trying to increase taxes to pay those debts. The economy is in recession. So if the economy is in recession, what you do is you create consumption. You inject money into the economy so that people have got money in their pockets that they can spend. And then the economy will revive. So what they have done basically is removing money from people's pockets to be able to pay. So you're in the hole and you're continuing to dig deeper. I don't know who is advising them. But we've got very, very good economists who would advise them better. That's why I'm saying that the would have handled this situation. No nyoba mubasi miuro moja wa Kenya bwateneti okorobekana aburit kuryangyo nigobono habarai aho banyari bagwe soke na komojo mubwa sogoteneni amandamana ayo sokorobekana asibono Cleopas Marara oyore General Secretary we kiama kya UDA nyariga komojo mubasi miuro moja asawateruna ya yantumanyete Syria ino nonye mwateneti amandamana sokorobekana ne mudedo juturbanie bintu botuko buna nemesumamo wachi gotongia. Tunajua mpango wenyu kwamba mmeahirisha maandamano on Wednesday na mkasema kwamba watu waashe candle usiku, ati kwamba usiku watu waende vigil. Sisi tunataka kuambia tunajua mnataka kuleta uhalifu usiku, na mtu yoyote ambaye ataleta uhalifu usiku tunamwambia kwamba rais wetu amepeana amri kwamba ni lazima kuwe na usalama usiku. So mambo ya kujificha kwa candle, ati kwamba mtaka kuwasha candle mkitaka kuomboleza na wale ambao waliaga, na sisi wote tunaomboleza. Tuko na njia ambazo tunaweza omboleza. Tunaweza enda kanisani, muende muomboleze, muombe familia zile. Mnaweza enda katika boma za wale ambao walikuwa affected, muende kwa boma zao. Lakini kusema kwamba ati usiku mtakuwa mnaasha candle, mnataka kujificha kwa maneno ya night vigil, mulete fujo usiku. Mjue kwamba tushajua hiyo sisi kama serikali, na tutahakikisha kwamba Maina Anjenga ni ganyaraga ko bwato kwa litko lirero kurwa sekambero magiga yuwa kuwa bondi ya shiringi chimibere shiringi chiribu chimia ibere ekaranyaraga ko bwato kuba igoranyaraga okwanira kinyomba cyoboralia asamo cye serikali asokubekera abanta magoso ari batabwati. Washukuru sana Wakenya ambao wamesimama na sisi wakati muda huo wote tumekuwa katika gizani,
tulishikwa siku 6 ambazo zimeisha, tukapelekwa pahali ambao hapajulikani, tukafungiwa. Hata masaini tulikuwa tunafanyiwa masaini ambayo hatujui tunafanya nini, tukawekelewa mavitu ambazo hatujui zimetoka wapi, lakini Mungu ni mwema. Siku ya leo tumekuja kotini na tumepoa bond ili tuendelee kufanya kesi tukiwa nje, lakini sasa vile wanavyofanya kuwekelea watu makesi haifai. Tulikuwa tunaomba serikali iko na msimamo, inasimama vizuri, lakini sasa tunaona kuna tatizo kidogo. Tunaomba amani iendelee kuwa na watu wanapopelekwa kotini wapelekwa kotini kwa ajili ya makosa yao, si maajili ya kuwekelewa. Ayubono na korenia se jinsi jiga ikomi korinde yona ke koragense ya mebana maraba nojigo nyara yomana mange buna bari kwetu bana do kwarganelia ando jigo nyara senjera yobukirano karojiko ya letter na fornio sero ke koragense yemo ya bana maraba homo jiga oshabana homecoming ni ogendreda sige tikya Gusii stadium na bakana gutubwadia sensemo ya itoyi mitandao Facebook tonyara Ndizi TV News digital wega sensemo ya YouTube na watonyara Ndizi TV News edino nyara kwemanya mange kuruime na isiko ya Gusii Joshua Auta ne atwabota na kurwa sensemerio munwe manyererio abigari nyanja mwene kuna goche ira senjera yerio ya monechi bicha na nchiriane Brighton Makori.